Ore nyamali na ore itu eshu engarri nkulak negil iltung'anak anapa aji naa kajo ninye kegil apa liyiai akilo enapa aji ai neya naduo mashinini ajo apa naata ore kiti karashapu apa laata apa likienie iltung'anak imurto ore naa apa nebidi peyie ang'as apuku kwanza enkaji ele jamai tenkanyit amu atang'amua naa apa tenkanyit ore apa apuku tenkanyit najoki nanu atapala nanu ena siai naa kainye nashuko alo idialo e Kajiado amu Kajiado naa yiok king'ua orbaluyia ele nipuku tenkaji enye nijoki entawuo aturua I surrender ndo mahomo nalaaya pii naamayiana ore taisere nalo ainyang'u nena mashinini yes karibu oleng iyiolo naake ajo mayangu shakara nemaifail ore olomoni ajo na san likiatua duo taata oleng'oti lemaa norbarnoti ajo na sinanu lolosho lemaa ogira naake aas isinkolio lempukunoto naake secular nenang'asa oshi aimin kidogo neeku ore nagira ashukunye naa keji comeback naa sana erany isinkolioitin naake lenyorrata enchaman kisira nikiyiolou siri ombaa kumok oleng naipirta naake ajo na sinanu na industry ashu kakwa apa natang'asa aiwuang'ie te industry nintoki naake taata ashukunye naa kanyio enkae sidai taata natodua pinyaaka naake ashukokino ajo na sinanu ena industry olosho lema o challenges ombaa pookin natii atua naake industry naake eranyare ashu olaranyak naake lolosho lema mbaa kuna ajo na sinanu naake faa naake piing'or pooki tung'ani amu keeta pooki tung'ani entoki nare ninye tiatua naake ena interview orbarnoti oing'ua oloshibor te county e Kajiado yioloti anaa Lucky B. Lucky B. Yeah, man. Welcome. Asante sana. Welcome bro. Ashole. Unakaa poa sana. Thank you. Ishai kabisa ore ena ata yang sidai oleng. Itukuse ake duo basi kabisa. ore ena mke ore kila kitu. Melelek akeyie. Weri chiti katukul. Yeah. Ashe oleng karibu oleng'oti. Ashe oleng. Egira iltung'anak kumok ajo kama Lucky B. Ajo na sinanu huyu jamaa amepotea, ni huyu jamaa amerudi, nini. Kang'ae eji Lucky B? Kakwa arn ajo na sinanu oshi intumia? Ore taata oltung'ani oji Lucky B naa kaidim atejo katumo apa ina arna kayiolo ajo mee ene kimaasai oleng kake kajito apa nanu etiu anaa ore naa Lucky niyiolo ajo etiu anaa olomunyak amu kaji apa tenkop ormaasai olomunyak duo apa tenkarna ai ang naishoo duo ake duo iltung'anak tenewueji otende tenkaraki mbaa duo apa naalo neesayu so ore naa nalotu naa apa aibelekenya ena arna Lucky B meewuo aaku te Kingereza amu ore apa duo tiatua esiai ai eranyare naa kagira apa adol ajo kaalotu Enkai matejo adumu nai matogiroi irmaasai ninche ake openy. Neeku gira apa adol ajo eaku na international. Nayieu apa naitumia enkarna naidip sinche atoning'u. Entoki nabo ina. Ore sii entoki eare ore apa pajo ng'or enaalo enkop orkeju oodo kayiolo ajo kumok ilaranyak otii kake ore piijo ng'or taata ilaranyak le secular nemetii kaidim atejo metii meteleku tenaa aicorrecti amu mayiolo naa kirna leton kiponu lemayiolo nanu kake ore secular naa kayiolo ajo ketii abori oleng neeku ore apa nanu napuku enaa oltung'ani oota empaasharoto duo opaashar ninye torkulikae penyo kake tombaa sidain. Yes, ama Lucky B. Kaji dii ng'ua Lucky B. Keeta Lucky B ormarei, keeta Lucky B intoiwuo, keeta nkanashara lenyenak. Ore nanu naa kaji Lucky B. Naa kaata ntoiwuo naing'ua Ntashat. Naa ore ninye piinining' ilo sinkolio oji Elio naa kelimu apa ninye aitodua ajo oloshibor ing'ua ele murrani orany. Itu epaasha dii toki ore piilo oloshibor naa ang' ake tinewueji ina sukuul kisumare oloshibor primary school naa Kimuka oloshibor Ntashat ninye duo kindim atejo area ang'. Nakop Nairobi oleng amu kaning'u oshi eji kirobi akeyie. Tenkaraki ele donyo lenkong. Ele donyo lenkong hoo duo nemebaiki yiok enkirobi oleng kake mee torronok. Wow, lele Lucky B. Etoiwuoki ajo na sinanu toontashat tinewueji naake oloshibor ing'ua ele murrani orany. Enaa entaranya ilo sinkolio naake oji Elio. Nelotu Lucky B primary, high school tendorrop sii oleng college ashu university kwetie sii yiok meyiok ilo baribara. Ore nanu naa aisume ashomo apa aidipa primary nalo sukuul naji ene Najile kayiolo ajo iltung'anak kumok oleng apa likiboita te sukuul naa kayiolo ajo king'orita le Tabo basi. Yes. Napuku te Najile nalotu aidip te sukuul naji ene Ngong natii inewueji ake town tinewueji na day school. Primary ashu high school? High school. Neeku elelek apa ira kuruk oleng amu itupukuo enda nkae sukuul nilotu ena nkae. Ore apa entoki nagira nanu aisho mataa kuruk naa eranyare amu kaipang' apa tedom penyo alo aulu alo aing'oru amu kaning' ajo eewuo eranyare oleng. Ore duo apa tinakata naa kadol apa naa kaagira sukuul aibok
Kigira sukuul aiboki enkop nayieu yiolo oleng aitayu ena kishoroto. Ore apa nanu kayieu apa duo pii naishori nafasi. Naa kadol apa naa kagira sukuul aiboki duo basi. Wow, Lucky B nipuku tenaji le boys nilotu. Nalotu ina sukuul naji Ololua. 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 Ololua high school. Secondary school. Secondary school. Tinewueji apa aidipa. Alafu ore paidip naiteru mahasol. Ninteru hustle hapa kule. Hapa kule. Meeta ewueji netii hustle nanu. Asola te Narok, asola toontulele, asola te Suswa. Aewuo Ngong, ahomo na area pookin e Ngong aiteru Ngong karibu mpaka. Kaakata esiai abori oleng nitaaso kiti oleng. Ore esiai esoli kiti apa nataasa naa aorr enkaji. Itaa maid ashu Meitu aaku maid kake ore apa keetai apa enkiti kinyosi apa nikiata tinewueji te Suswa. Ore paalotu aing'ua nanu sukuul naa kayieu apa oleng nayiolou amu kanyorr esiai e art. Naa kanyorr apa vile nagira likae jamaa apa hoo duo naa orbaluyia apa areu ina siai. Naa kayieu apa naifundisha vile naibung'i ina mashini ikuniji. Sasa nibidi peyie eeku kalo nanu aorr enkaji naituku. Peyie amitiki naa matotona tinewueji. Naa kaja apa ropiyiani kuni nikitalaki oleng enkata te maisha ino esiai kini apa nitaasa emushahara kini oleng. 30 bob. 30 shillings. 30. 1 mpaka 30 days. Shilingi moja tenkolong. Ekumok ninye 30. Kadamu ajo ore enkiti oleng naa 20. Amu ore naa paiteru ayiolou ena siai embarnare te Suswa, kayiolo naa iltung'anak le Suswa. Naa ore peyie ibarn inkera naa 20 bob apa. Enkare ina. Kwanza enkolong esokoni yiolo apa vile naa enkolong esokoni Jumatano. Neeta nkera mashilingi oleng. Ajoki ore piinker inchilingini natii elukunya nkera nijo manya naa keponaa kera alaki. Wow, kejo ninye Lucky B ajo naa sinanu lele otijing'a abarn mashilingi onkera agira abarn nkera tende te Suswa enkolong osokoni. Nindip nipuku tine. Apuku tine nadol ajo keshomo ena siai abori oleng. Ore apa peyie paidip ele jamaa trainer najo ng'or maata enkae experience yoyote naata. Najo apa kanyokita aiteru sinanu enkiti kinyosi ai. Naiteru enkiti kinyosi nainyang'u dii mashinini are kinyosi. Tenena taa ake 20 bob. Ore painyang'u nabol enkiti tinewueji te Suswa taata tine te Suswa town. Ore eitu eisho olapa ore naa apa nibidi peyie ang'as apuku kwanza enkaji ele jamaa tenkanyit amu atang'amua naa apa tenkanyit. Ore paapuku tenkanyit najoki nanu atapala nanu ena siai naa kainye nashuko alo idialo e Kajiado amu Kajiado naa yiok king'ua. Orbaluyia ele nipuku tenkaji enye nijoki entawuo aturua. I surrender. Ndo mahomo. Nalaaya pii naamayianaa. Ore taisere nalo ainyang'u nena mashinini. Nalotu apa enkiti kinyosi natii inewueji apa nikilakita apa nkiek are. Nekibung'akinote ninye enkae tasat apa orbaluyia ake sinche. Ore orbaluyia. Mayiolo ore mayianata ai najo ketaaniki orbaluyia. Asi. Nalo neeta apa ninye nkuti kilani naamirita. Ore nanu naata nanu enkiti kinyosi. Ore naa apa enyamali sapuk neton apa meetai ositima te Suswa. Neeku ore enkiti nyereta nikiata naa ena tasat. Naa kelo nikwama itabarna oltung'ani nusu. Nidumu oltung'ani tenkalo police station niruk nena ajijik otabaiki ore idie wueji taata ijo piibaiki Nkipaken. Eketa ewueji nikijo Nkipaken apa te Suswa. Egira aibung' enkaina aing'uraa taa itum enkiti wueji nindipie peelo. Shida tupu. Nena shida itayioki emaiti. Ore piidol ositima, ore piidol enjenereta ajo kiteru aaku kegira ayieu nedoyio alo abori. Nipoti orpayian. Ore paa orkiti pape eterung'ayioki nipik spirit amu keeta entoki naji spirit. Nipik ninchopoki enkopiyia tenaa keeta malizia mbele. Wow, I think I'm having the best in the aya. Mama. Nindip taata duo ena hustle kunyonyo nisaidia ele jamaa mutupore enkaji enye nijoki ahomo Kajiado nibuja. Kajo apa paalaata enkanyit peyie mairori ake mbaa torrok agira alo. Ore enyamali naa ore eitu eisho enkerr nkulak negil iltung'anak anapa aji naa kajo ninye kila orbaluyia kila. Enapa aji ino? Enapa aji ai neya naduo mashinini ajo apa naata. Ore kiti karashapu apa laata apa likienie iltung'anak imurto. Najo kenyua ele siai my friend. Nainepu agila oldirisha nipik nkilani endarasa apa. Neinieki ake waki. Tine taa oshi iterua shida.
Ayiara ayie. Niteru taata shida tine wueji. Naiban tine. Nalo Ndulele. Ntoki anyikaa. Naasishore Ndulele larin aja. Nalo apa natum enkiti kinyosi naji enepita. Naisho enkiti nabarnishore. Ore apa enyamali sapuk ore apa peyie aiteru ena siai embarnare, ole najo karapa talented oleng. Ore ake paibung oltung'ani neeku Melai wueji. Ata ninye tenaa bahati mbaya kitii ake ndipakaki. Ore taisere nanu ing'oru. Neeku naa enyamali oleng torkijanani apa likiasisho tine wueji. Neeku naa kaamitiki nyoo mpaka olorika. Naa imagine mpaka enkae olong nabarn orkastomai te bench. Te kando pi. Ole. Te bench atabarn orkastomai. Amu Itumito ole olorika. Naa ore naa payiolo Narok naa keetae enkiti wueitin naa nkolong'i nabo eetae sokoni. Neeku inoolong kumok iltung'anak. Neeku inoolong iyieu pookin niasias esiai. Piipuo airelax ewiki. Neeku ore inoolong naamitiki irkijanani pii naa ormaasani apa ake obo. Ore kulikae naa mee irmaasai. Neeku naa ore pee idip oltung'ani iyiolo naa ajo meeta oltung'ani olorika lenye. Neeku ore indipita nimpotu olotii. Ore ninye eton itu ijo piindip nimpotu minyi aitashe. Neeku najo ng'oru kebaya naa teipa itu ebarn ele tung'ani. Ayaya nireu oltung'ani bench. Te bench. Niyieng ilo. Meeta ninye kioo. Wow. Kake naalak ninye 50. Kadamu ajo atalaa 50. Wow. The best day. The best day. Deal nanasa. Njia na nyumbani nikiringa. Najo nje ake amitiki amu kabaya kenyake. Wow. Kakwa rinda pale lolo ligira hustle nakata amu. Kajo ke no 2010 hapo. 2011. Nindip na hustle tine wueji. Napuku na hustle. Na hustle dio oleng na hustle ake duo basi. Napuku oshi tine wueji. Nadol ajo katagolo ena siai ontulele. Naiteru ninye aas esiai apa naji ena siai esoja. Iyiolo najo keyiolo yiok esoja. Soja. Napuku te siai ekinyosi nalo esiai ebuchari. Ebuchari ang'as. Neeku katii buchari dama. Natii soja kewarie. Naa kaiteru esiai esoja saa 12. Nitoki apa aaku natum Nyaapirripito duo itii. Apa enkiti club natii naa ore taata piijing taata Ndulele. Ninye inepu the first one inepu on your left. Kona ashuka nabo. Mee kona. Enkiti aji sapuk oleng. Mayiolo ajo Naata naata milango ore piitaa keeta milango nijing'ie wenimpang'ie. Yes, atadua. Tine wueji nanu aiteru iyiok atabolo ina aji. Neeku kumok apa iltung'anak oleng ooponu tena iyiolo ajo sukuul naa Narok aing'oru irkiti najo emetiiki. Natum apa emunya neeku naishori mataasisho buchari tine wueji dama. Amu keeta apa enkiti neyiarakinyeki iltung'anak taa kulo oomera. Yes. Alafu ore kewarie naa nanu soja. Yorripito lewa tine. Kakwa challenges niimayie ira soja? Ajo ketonyorra ama nye kwanza entoki edukuya mirurai. Meng'asi apuo nkuti. Mirurai. Naa katii esiai dama. Nitii esiai dama nitii kasaja pitum erishata ino? Ore apa nanu naa kaiteru apa aiteru tenewueji saa 10. Ompaka saa 4 nainyiototo. Nena saai ake. Ore kuna kulie saai naa esiai ake. Ore naa kewarie naa ore sinye kewarie katii dake ompaka ena jikoni amu ore pee etur oltung'ani esumash nairragie erunkan kwanza nakwet alo airowuajie enkiri. Nayaki. Nakwet adumu rinkan aitoki alo aing'uraa boo. Wow. Ore challenges aisul apa nanoto te maisha naa enkolong natasha. Etii enkolong natasha naa ore apa enkiti aji apa nalo airurayie kajo naayiolou ormudosi. Nelo aiken enkaji. Ninye oltosho ore peewosh saa 9 nesha esidai. Saa 9 enkewarie. Nikenoki naa ena club amu metii apa iltung'anak. Yes. Neeku nanu ake etung'uayioki. Nesha. Nalo ewueji nalo. Nibidi paitashe. Paintashe mikitasheki naa kewarie enoshi shan kewarie. Enchan kewarie. Amu ore ninye apa enaaji meeta ninye enoshi toki naji gatas duo naa keeta. Meeta. Naashaki ake nejia. Ninye challenge nanoto te maisha aisul. Wow. Maitiasie naa kunda challenges pookin niimayie. Matushukunye sii enaalo eranyare. Itaa oltung'ani yioloti apa te muda apa naje. Nilotu nimin mahali. Nosaki sii yiok ajo kanyioo oshi nataase mpaka tinakata ene nikitii. Ore apa entoki nataasa naa ore apa nanu naa kanyorr apa eranyare oleng. Ore apa entoki nabo nanu naing'asiyie naa atalaikine apa anoto iropiyiani nalotie studio aitobiraki. Atalaikine sii apa anoto iropiyiani naidim atejo ne video. Ore apa nanu tormarei laing'ua netanya apa pii osaai etanya apa ninche ibung' esiai eranyare nisulaki eranyare neme enenkai. Neme ene kanisa. Neme gospel. Neme duo gospel. Etanya piibung'. Amu ore taata kwanza naa ore olalashe lai botor naa orbishop. Ore olikae laasujita naa ore orbotor aisul naa orpastai. Ore olosujita ninye naa orbishop. Ore entasat naa entasat e kanisa.
Paman olonarang'ai ore ninye oltasat oleng. neeku duo kake ore apa naata lentaranyare naa entasat apa ing'ua. Yeyio apa naata. Yes. Ore apa keranyisho apa oleng enapa kata duo ewuei napa ormuto ormaasai. Anu duo oshi aning amu etiu naa enaa enkatini amu itu apa nanu apa ole musho neeku itu apa ainepu ena story. Oyie last born. Ore apa aning'u naa oltasat apa oteena. Etodua apa ajo etoning'o oleng tina kata apa enye. Nelo apa oltasat ayany. Neeku naa nitu nitoki aendelea arany aiteru inewueji. Ore naa apa pee kaing'uraa nanu kuna stories eetuoki aichimbua pee ening'i ajo kaata nanu ena siai eranyare. Kajo neeku naa apa nanu oewuo apa aya ena talent. Iyiolo sii dii ele tasat oji Oleekeny. Ore Oleekeny neng'arikino apa entasat naatoiwuo. Oleekeny orkiti. Yes. Ilo tasat oji Oleekeny. Neeku naa duo ore piijo duo asuj ena story oleng naa idol ake ajo ore ena siai eranyare nemeeta nanu iterua. Aikunaki taa nejia. Wow, ning'as oshi arany ajo naa sinanu kalo sinkolio apa interunye. Ataranya apa osinkolio loji ilarin otulusoitie. Keji apa iyie ake. Yako openy naishorua ormairo ni wewe tu mpenzi wangu tu mababy matumia kata enkae nikinyanyukie. Wow. Wow, amazing. Sidai na tune oleng. Nintoki ailepu naa kakwa studios apa interunye aranyie inakata? Aiterua ore apa nanu paiterua enkolong naiterua alo studio naa oltung'ani apa oji Ole Nkipai. Laatalaka nkiek aja? Nkiek uni. Ole Nkipai ele kira rotie wasori. Olaranyare le gospel. Etoning'o apa amu kaisumbua apa oleng. Ole naa kaipot naranyaki osinkolio aiteru miteru mpaka musho. Nikiorana ore apa etejo Enkai adol amu kaning'u apa eranyare amu kelotu apa aikata ake kitii high school. Neeku duo kitayiolounote apa atii high school. Ompaka enkolong nabo najo ore nikinko. Ore amu kadolta ajo Ole iyata ena toki. Ntoo maatoriko studio. Naarik apa studio natii Narok. Nalo alaki nena ropiyiani. Asi najing taa studio pii. Nkalusuni pokira uni. Niwosh pii. Nawosh pii. Wow. Ninteru oshi aranyare inakata ajo naa sinanu tina rishata ore piiwosh tina rishata nintoki aiwuang'a kidogo itang'asa oshi aiwuang'a penyo. Aiwuang'e penyo ataranya oleng amu ore naa apa inakata naa mikiata ropiyiani nikipuoyie studio neeku kulie saai kelo naa beats ilo ai download nilotu apik iyie sauti lino nilo taa kuna studioni e River Road naa nkiek are nkiek uni nikipuoi taata nikitobirakini osinkolio. Ore paajo alotu ajing market kajo apa nanu ore osinkolio naa bora arany. Kumbe iro ajo kera sinye bora kuimba na kuimba bora. Neeku ore paajo alotu arany nikipuo dii ole nikiperform meeta nikipuo Narok nikipuo Sambur nikipuo Namanga nikipuo dii akeyie meeta nikipuo. Najo nalotu agira apik osinkolio nilo airatili naning ajo ketii abori. Ore pias studio ashu tenakata piilo emasho naa ore peyie eji maatarany neeku kisapuk ororei kisapuk orkelele amu ore naa production naa ketii abori. Ketii abori oleng. Neeku naa kidung'oki ninye osinkolio te katikati. Mee enkata nabo etudung'oki osinkolio iranyita imbido ore etii enkae nijo adau. Iteru osinkolio lelikae tung'ani. Likae tung'ani oota mic. Unatupigia kelele. Naa nkatambo etii inakata. Nijo adau. Itayuki osinkolio. Eranyita osinkolio lenye le Kiswahili. Nidumunye adung katikati oltung'ani alo aton. Kakata nkai ibuni emaye duo egira perform. Kajoki nanu esulare enkae are naa enkata apa naipotoki paalo arany najo dii hutu apa kias oleng esiai organization namaata apa ropiyiani. Naa kaata apa 200 naa kitengela apa etii ena masho. Nalo kaitabaya ena 200 naa kayiolo apa ajo katum ake ninye 500 naikaja naashuku. Najo alo idialo neer oltung'ani apa laiputa esimu. Natabayie itu ninye awok enkare. Wala doi ake suda. Ore ninye enaduo ranyare nashomo alo arany najo alipanga kulie tung'anak natabayie. Amu metii ninye ere ninye lele mokure egira ang'amu esimu ino ashu mokure etum. Etara ninye esimu kwanza. Naa ketii ninye ina masho. Ketii oleng paa mikitumo naa amu ore apa ninye netiu anaa organizer nisapuk apa enaaji. Neeku naa mayiolo enetii nemegira ang'amu esimu. Naa ore sii enara naa olaranyani naa ekimpotoki. Neeku ijo kaalani sii tenilo aaku iloitoi alo aisumbua iltung'anak mpaka aisumbua iltung'anak naa iyie olaranyani sii duo. Naa iyie duo olaranyani oipotoki kishiakino duo neetae program. Yes. Wow. Keji Lucky B, eeta story oleng kali sana ning'iro naake olainining'oni olaing'urani naake le Tabo TV.